ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Савдо ТВ. Дӯстони азизи ман, имрӯза видеонавор аз рӯи комментария шумо зиёдтар навор кардем, яъне ки хонаҳое ки шумо хостен аз ҳар як нуқтаи инсон пешниҳод гардонагем. Агар дар шумо заминҳо, хонаҳо, мошинҳо, квартираҳо, техникаҳо боша, агар яъне ки хоҳем дар канали мо фурӯша рекламада гузорем, имо WhatsApp мондагем, суратоша, видеоша ҳамроҳи маълумотош мо дар равон кунем, мо рекламаи гариниш мекунем, фурӯша мегузорем. имрӯза навор дорем хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Кӯлоб, аз шаҳри Бохтар, аз шаҳри Хуҷанд, аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Ҳисор ва аз дигар ҷойҳои туристона ҳастаи навора бо диққат тамошо кунед ва ба хотири меҳнатҳои мо ва пешрафти канали мо ва фурӯхтани ҳамин хонаҳо, яъне ки саҳми худтона гузорен, ҳамин лайкҳои бепала бизанед ва барои дарёфт кардани баъзе хонаҳо ва мошинҳо дар канали мо подписатсия кунед. Худо хоҳад, хонаҳо, мошинаҳои навор кардем, смс шумода меравад, бачаҳо эълона мо сар мекунем. Мегзарем ба якум хонаи Алишӣ. Фурӯшӣ не бачаҳо, Алишияй дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур қарор дорад. 3 комната 8 сотиқ замин масоҳат дорад, ки масоҳат бениҳоят калон. барои муроҷиат кардан рақамҳои 888 дастӣ ёки WhatsApp 907. Алиш мешава 3 хона, нашоти хона, 1 долон дора, виранд дора, коридори дароз дорад, 8 сотиқ замин дорад, ноҳияи Шоҳмансур, аптека ҳаст, наздикиша масҷид ҳастай. яъне ки Алиш мешава толка бо ягон 4хонага иваз мешава ё 2хонага боша, мега фақат Алиш мекунанд. дӯстон, касоне ки хеле хонаҳо дорен 4хонага 2хонага боша, агар ҳамин рақамҳои WhatsApp дастӣ занг занед, маслиҳат кунед, хонаро рафта Алиш кунед. дӯстон, инак ба дуюм хонаи фурӯшӣ мегзарем. дӯстон, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Рӯдакӣ, дуэтажа, дуошиёна, дар повороти Ленинград, кӯчаи Истиқлол 4, 6 хонага 4 сотиқ замин масоҳат дорад. нарша 500 000 сомон меган, яъне ки бо савдо ҳам мешавад. ҳамин хона дидестен чӣ хел мақсад вардоштагиан, дуэтажа. барои тамос гирифтан рақамҳои 907 ёки WhatsApp-шон 937 занг мезанед, маслиҳат мекунед. Документ дорад, об, свет дорад, масҷид, мактаб, беморхона, аптека ҳамаш дар наздикиш. яъне ки ҳамин қадар агарот дорад, дарахтҳои мевадиҳанда, вале камтар хӯрдан, худо хоҳад, бо калон ҳам мешаванд. гирди хона маҳкам, дуэтажа вардоштагӣ бо кирпичи пухта хонара, яъне ки гирифтан вардоштан. дӯстон, анами дидестен инами хонаҳора хулас бо нархи 500 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешаванд. бениҳоят мақсад расходи зиёд кардагиан, бо хишти пухта шикатур кардан, дуюм этаж, якум этаж ҳама хулас тайёр шикатур кардагӣ. худотон бо мегирен, дарши шпаклёвка мекуненда зиндагӣ мекунен. дӯстон, ҳамин қадар мақсад кардан, астални маблағ нарасид, мақсад савдош мекунанд. касоне ки мехарен, дӯстони азиз, ҳамин рақамҳои WhatsApp дастӣ занг бизанен, маслиҳат кунен, бигирен. ва агар ки зӯртон барои харидан нараса ва агар ки шумо хоҳем ки ҳамин хонаҳое ки мо навор кардем савдо шаванд, мақсад саҳмҳои худтонро гузорен, иншоалло беҳтарин мешавад. ҳамин як лайки шумо як поддержкаи бузург аз тарафи шумо мешавад ва подписатсияи шумо ба хотири худтона бачаҳо. вақте ки шумо подписатсия карден, хонахар, мошинхари ҳақиқӣ бошен, подписатсия кунен, аммо зангулашам висе карда монен, чунки наворое ки ҷолиб мекунем, хонаҳое ки арзон меғалта ҳолате мешавад ва шумо дар смс меро якум шуда қабул мекунед. дӯстон, рости навори динагина мошино буд, як Vectra B ки нархш 30-35 дорад, 10 000 сомонда савдо шид, чунки хеле ҳолатҳо мешавад. дӯстони азиз, нашоти хона худотон бо бачаҳои азиз маслиҳат карда бигирен. видео камтар дароз шид, ҳамин қарорӣ кардан. агар шумо мошино, хонаҳотона хоҳен дар канали мо реклама гузорен, ҳамин хеле навор кунен, телефона баракӣ бигирен, чотка видео куненда мода рӯй кунен. нашоти хона дӯстон, худотон бо занг зада маслиҳат кунен, хонара иншоалло рафта бихарен. дуэтажа, гирдиш маҳкам, 8 сотиқ замин масоҳат, 4 сотиқ масоҳат дорад, яъне ки 6 комната, беҳад зур, устувиё зуран. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ.
خونه فروشی است که در ناحیه یووان دهه چشمسار دوستان، دهه چشمسار 265,000 سومونیه با سودا میکنن شد. 3 کامناته 5 سوتیق زمین مساحت انا همین دهه در یووان ای 265,000. اینا اگرات کوری اینا زمین آبی خلاص درختام کلان کلان شدگن. خب فروخته می شود با نرخ 265,000. خانه فروشی ناحیه یووان دهه چشمسار آب سویت 24 ساعته هست دوستان عزیز. 3 در خانه دوش درونشته کردگیم 5 سوتیق زمین. خریدار عمیق باشید زنگ زنید باز کمتر معامله خواهد نشد. نرخ همین خانه می شود. ریمونت های خانه بد نیست دوستان عزیز. مقصد ریمونت فسان کردگی اگر نگفتم با تمام چیز چاره باشه یا که به چیز چاره باشه اگر سودا می شود. خیلی با خودتون رقم های 880 زنگ بزنید مسئله کنه خانه مکرو باشه بگیرین. میگذاریم با چهارم خانه فروشی. خانه فروشی است که در ناحیه فیض‌آباد دهه مهرآباد در محله مهرآباد. نوارا با دقت تماشا کنیم بچه‌ها عزیز. 20 minut ویدیو های 19 تا 18 تا خانه های به نهایت خانه های زور لبای مرگ خانه هست. نشاطی خانه 174,000 سوم 4 کامناته 7 سوتیق زمین مساحت. ایده‌سین کدام حالت در خانه. خانه حولگی در ناحیه فیض‌آباد دهه مهرآباد از راه کلان میگه 600 متر مقصد راه نزدیکی خانه ده صدیق مکتب جماعت بالنیسا شاهراه دوشنبه فیض‌آباد هم هست دوستان. این همیقه معلومات اویدی همی خانه با خودتون زنگ میزنین مست یاد میکنین مقرب باشم میگیرین دوستان. اگر که در همین نواری ما با خواست دلی خودتون خانه نیافتین ناامید نشین. امروز نشید فردا انشاءالله بچه عزیز. میگذاریم با پنجم خانه فروشی. خانه فروشی است که در شهر دوشنبه ناحیه شاه منصور میگن. انا همون تریتوریا. خب حولی در بالای کراتگینسکی دو خانه دارد. بانیا کوخنی در درونش 6 سوتیق زمین مساحت. زمین آب در دری حولی هسته میگه. مقصد آبش در دری حولی آوردگی خیلی سویت دارد. کمبود نیست. تخ پاسپورت سرتیفیکات شهادتنامه خرید و فروش خلاص حجتاش هم همه 100% معامله میکنه میگن. شیکاتور کردن تا شیکاتور مبلغ رسید دلشی اینمی کردن. مقصد یک چند خونه را شپکلوف کم کردن تیار کردن. حضورش 230,000 سوم با سودا می شود. علیشی وریانتش نگفتم دوستان. خودتون با یک زنگوات کرده مسئولیت کرده پیشنهادتون بکنین. انا همین خانه ها دو کامناته 6 سوتیق زمین مساحت سودا می شود. میگذاریم با ششم خانه فروشی. خانه فروشی است که در شهر دوشنبه در کوروان 250,000 سومانی قریب 1 سوتیق همین 1 سوتیق هم نیست بچه. دو کامناته 1 سوتیق زمین مساحت در دوشنبه در کوروان. خانه فروشی برک ایده مقصد دو خانه اگه خب 13 به 7 1 سوتیق در نزدیکی پشت بزرگ کوروان خلاص قریب قرار دارد. امی خانه امی آبشی همش با اگرات با آشخانه انجام خونش میگه 13 به 7 ایده. همین قدر مساحت خانه قریب 1 سوتیق می 1 سوتیق هم نبوده دوستان. خیلی با خودتون زنگوات کردن معقول باشه اگر بگیرین. انا همین دروازه دستین این طرف سیاه نه همین سفید شده. میگذاریم به هفتم خانه فروشی. میریم طرفی شهر ترسونزاده. بچه های دیگر هم جین دستور بردارین در کامنتر نویسین که ما تماشا کردستیم. خوش به حالتون. خانه فروشی در شهر ترسونزاده جماعت نواباد دهه استقلال 315,000 سومانی با سودا هم می شود. 6 کامناته 8 سوتیق زمین مساحت. خانه ای 6 مقصد در خانه 8 سوتیق عبارت می باشد. در داخل این 25 سوتیق زمین خوجگی دهقانی تحفه دارد. کسی میخره همین 350,000 ده
бо 25 сотиқ замин падарка бачо маълумоти пурраша ба хонаи худотон успед накардем. ҳамаш садай мегам. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастаи дар шаҳри Кӯлоб, мактаби 37. касе ки медона ана ҳамуҷо ай 145,000 сомонӣ нархаш, бо муомила дора. 3 комната, 5 сотиқ замин масоҳат, маҳаллаи Умари Хайём назди мактаби 37 савдо мешава бо нархи 1,45 бо муомила мешава. алиш нагуфтам варианташа худотон пешниҳод кунед. дӯстони азиз, як бор дига хотиррасон мекунам ки агар хоҳед заминотона, хонаҳотона, мошинотона дар ҳамин канали мо реклама кунед, хошай ҳаматон видеонавор кунед. фақат видео кунед, телефона баракӣ бигирен, 1-1.5 минут видео ка чотка када рӯй кунед. худо хоҳад рекламагарӣ намекунем, фурӯшта мегузорем. нашоти хона рақамҳои 114 занг зада маслиҳат кунед. мегзарем ба нӯҳум хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Бухтар Қурғонтепа, дар райони ТЭЦ меган аму тарафу хулас 355,000 сомонӣ бо савдо мешавад. дӯстони азиз, 355 бо савдо дорам. хоб лайкора бизанем бачаҳои азиз. ҳамин ҳозир лайк занем, як 5-6 сония вақтро метем. худо хоҳад лайка бизанем, дарҷи навора маълумотора мегентонам. ана ака зая бошен гӯш кунед. ака нашоти хона 355,000 ду комната квартира дар 7 этаж 53 метри квадратӣ. срочна хонаи фурӯшӣ дар райони ТЭЦ, доми лифт. бахшиш доми лифтдор. дом бутай мега хона ба дараҷаи олӣ ремонт кардагӣ, одамо зиндагӣ доранд. ҳоҷатхона вана ҷудо. хонаош теплипол задагӣ, муомила дора. хулас доми лифтдор, белифт не бачаҳо, ашка кардам, бахшиш. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст дар шаҳри Хуҷанд. бачакҳое ки хоҳиш карден мақсад ки квартира ҳамнавор ку, як 4-5 квартира пешниҳод кардем. ба назар мегирем ҳар як комментарияра. нашоти квартира дар шаҳри Хуҷанд 400,000 сомонӣ, 3 комната квартира, 6 этаж 73 метри квадратӣ дар 33 микрорайон қарор дорад. барои тамос рақамони 127 0 ахираш 43 занг занем. мақсад баъди евра ремонт мега 2 комнатара 3 комната кардем мега. хулас дига забони русиёқа намефаҳмем, хаёмҷа хондагием. дидесен доми безлифт мега. хулас ки магазин, мактаб, садик ҳамаш мақсад ҳастай. хулас дига маълумоти пурраша ҳамин рақамои 127 занг мезанед. аз уни канали мо Савдо ТВ чақчақ мекунед. мақбул боша ҳамин квартираро ҳозир мерем мехарем бачаҳо. 400,000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. занг гузарда маслиҳат карда бигишерин яр. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи ёвон 50-солагӣ, бачакҳои 50-солагӣ путиқа тамошо кунед. акам 300,000 сомонӣ, 3 комната квартира, 2 этаж 56 метри квадратӣ. ремонтҳои хонада гап нестай, зури бад. хулас ҳамин доми сирхе ки дестен дар аввал наводидем. 2 этажа 56 метри квадратӣ, ванаи фасон, ҳоҷатхонаи фасон. ремонтҳои хона бад нестай. хулас хона дар ҷои хуб қарор дорад. дар 50-солагӣ назди мактаби Лелиндай, назди мактаби бобои Лелинда қарор дорад. ана ҳамин комнатҳои дестен. хулас дига бачаҳо 3 комната квартира 300,000 бача бо савдо ҳам мешавад. маълумоти пурраша рақамоша мондем. ҳамин ахираш 928 занг мезанида маслиҳат мекунида мақруб боша мегирӣ шер бача. худотон бо зангават карда чахчах кунед. ана бинавис ки чандум лайк кардади шер бача. 12 квартира фурӯширо қабул кунед. квартира фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Сино политехникум ана ҳаму тарафу 750,000 сомонакай бо савдо мешавад. бо хасуми нестай, хеле ҳастайда. 3 комната квартира 2 этажа 80 метри квадратӣ, ине ки дар 2 этаж қарор дорад. 3 хонага 2 этаж, доми 9 этажа. ҳамаи чизош қатъи фурӯхта мешавад. чизе мебинед пони мақсад места, то сӯзанша места бачаҳо азиз. савдо мешавад бо нархи 750 бо муомила дора.
فقط میگه یک استریالنی ماشین را میگیریم تمام. همیشه میگرفته بچه بخشش خطا کردیم. آدرس گلازنوی بانیتسا شهر دوشنبه سینو پلیتکنیکوم در همون گلازنوی بانیتسا دسته بچه پیشی بانیتسا گلازنوی خلاصی که بچه تو چخچخ کن نشد نرخ نور بو معامله کنین. خلاص 750,000 سوم سه کامنتا در دویم اتاج دومین نه اتاج معامله خوب خلاص دوره بچه عزیز. 13 کوارتیر را تماشا کنیم برادر عزیز. کوارتیر فروش است که در شهر کلوب با نرخ 240,000 سوم دو کامنتا کوارتیر در یکم اتاج قرار دارد. 54 متر کوادراتی 58 میکرورایون. سلام علیکم میگه یکم اتاج دو کامنتا در نزد خانه همه مقصد جایهای درکاری هست، یعنی که از آن جمله مسجد، مغازه، مکتب، بالنیسه، اپتیکا، بیمارخانه همش هست. خلاص با چیز شورا فروخته می شود. با معامله هم دارم چیزی میبینین همش خطی مقصد میسپریم خانه های میخره میگه 240,000 سوم با سودو هم دارم. همین نوارو معقول باشه. اگر در کامنتر حوزی بنویس که نوارو معقول خانه ها ارزان یا قیمت باشه حتما نویسین. اگر که خانه ها قیمت باشه حرکت میکنیم نواروی برنامه خانه های ارزان پیشنهاد میکنیم، چون که بیشتر بچه‌ها می نویسن که خانه های قیمت هم نوار کنین. این ماشین نیست که ماشین بزرگ رفته بخریم شد. خودتون مقصد مرا فهمیدین برادر عزیز. میگذاریم با 14 خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولیگی است در شهر دوشنبه ناحیه فردوسی محله گلبوتا. انا همی خانه انا همی اگرود انا حولی استیاشکای فاسون کاگی دروازه‌چه زورزاگی اگرودچه گیرد شد کزاگی 590,000 سومانی سه کامنتا 3.5 سوتی زمین مساحت سه در خانه دو خانه 5 بسه یک خانهش 4 بسه میگه تگش پدول کردگی کوخنی و نه حاجت خانه همه در درون خانه هم در بیرون هم شرایطی سکسیا اوب سوید شهری مهمان خانه الوهیده حجتو 100 پویزای. خلاص دیگه میبینین معلومات را خودتون بخونین در اکران شما میده کموندیم. انا همین خیلی سودا میشوه با نرخ 590,000 سومانی با معامله داره. شرایطش زور میگه همه طرف قانون و قاعده خط کردن. خلاص که سوم در کور سودا میکنن میشه. اگر روچای فاسون دارد این طرف دروازه فاسون 3.5 سوتی زمین مساحت با معامله هم داره. میگذاریم با 15 خانه فروشی. خانه فروشی است در شهر بختر قرغنتپه محله زرخیز میگن. اکیش کمتر قیمته 650,000 سومانی با سودا میشوه. چند بار میگم بچه وقتی خانه روی کردین ویدیو نوار کنین. ویدیو نوار که روی کنین چطور میشوه. ده اتاجه 8 کامنتا 10 سوتی زمین مساحت دارد. سروش از سوم در کو علیش میشوه بلوش سوم بته. یگان نمودی خانه ها باشه اگر مقصد علیش هم میشیده خودتون با پیشنهاد کنین. اکد از سوم در کوره خانه 300,000 باشه اگر با 350,000 میتیمی اکد میگیریش. همین قم مقصد که وارنتی علیشی را پیشنهاد کردم. و خاطر پیشرفت کانال ما و سوداش در همین خانه ها خویش همتون کسی مرا میشنوه همین یه لایک ویپل بزنین. لایک های ویپل شما یعنی که از طرف شما به طرف ما یک دستگیری به نهایت کلان میشوه. خلاص زوری بند میشوه. میگذاریم با 16 خانه فروشی. خانه فروشی است در شهر وحدت دهه استقلال 605,000 سومانی با سودای خوب هم دارد. در گذشته فاسون زاگی نگاه که زلی کلانه به حتی بعد زوری بعد ریمونتوش گیزلای بدایده خدمت معقولش اینه که سون ندارم بگیرم. 605,000 سومانی با سودا دارد. 4 کامنتا 6 سوتی زمین مساحت دارد. برای تماس 557 زنگوت کده چخ کننده همین خانه معقول باشه پوزی رفته بخرینش. همین معلومات اویدی خانه بود شما در خلاص رساندیم چون که معلومات برای خانه را ندادن. خودتون با رقماش موندیم زنگ بزنین بگین که ویدیو شرایی که یکی رفته خودتون همین شهر وحدت دهه استقلال رفته خانه را پرور کده بگیرینش. معلومات پرش هم دسترس بکنین بچه عزیز. بازی نوار تمام میشوه. 19-20 میلیون ویدیو نوار کردیم به خاطر شما بچه عزیز. خلاص دیگه خانه ها زور بود نومه رو برای رکلام کردن زمین ماشین خانه کوارتیر باشه در شما. اگر خواهین در همین کانال ما فروشته گذارین
مرامت در واتساپ ما روی کنین ویدیو نوار کرده صورتش چوتکا کرده ما رکلام اگرینش میکنیم فروش میگذاریم. یه بار دیگه میگم بچه‌ها لایک و پلا بزنین در کانال حاجی پادپیسات سکنین و نوارای جولی و خدا خواهد خانه ها ماشینای ارزان قبول کردن بگیرین. خای خودتون احتیاط کنین نوارای ما جد کردن بگیرین بچه عزیز.